Došli smo na neku našu prvu zvaničnu maturu. Idemo da pokupimo kiću i onda nastavljamo rutom koju smo opisali u grupi. Studenica, Rudno, Novi Pazar, od Račenice na Goliji, Golijska reka, Ivanjica, preko Kaune nazad za Kraljevo. Računamo 3 do 4 dana, malo će biti planinarenja, malo će biti vožnje. U svakom slučaju nadamo se lepom vremenu, tako da to je to za sada. Javljam se kad pođemo zvanično. Evo, stigli smo do Magliča, pokupio sam kolegu i idemo dalje. Maglič ne može se preći trenutno kako se zove, skelo ne radi, a da zovemo i da gubimo vreme, od toga smo odustali. Idemo dalje ka Studenici. Evo, došli smo u Ušće, skrenuli smo ka Studenici, kupili da jedemo, pa idemo dalje. Parkirali smo auto i pođo smo uzbrdo ka Isposnici. Kažu da je ovaj deo malo naporniji, ja sam to zaboravio, davno sam bio, ali vidjet ćemo. Ne ideš na uzbrdicu. Evo uzbrdica. Vidim koliko imaš kondicije. A imam kondicije ko mrtav konj. Nije ovo strašno i ne vidi se uzbrdica kad se ide ovako. Samo uživo da živi. Samo uživo. Ko voli nek izvoli. Baš tako. Nije ništa strašno. Za sad. Tek sam počeo. Ovo je probijan put. Kako se sjećam, sve je bila staza. Ustanovili smo sti pola 15. Tako da... Ustanovili smo da je to bilo pre 2008-2009. Mada u pravosti ovo mogu da se ide i kolima do gore. Nije strašan put. Malo je par uzbrdica za sad. Evo pravog terenca tipa Ladani i Oda. Pa i ovaj mogu da izađe samo. Samo što ga malo pretovarili. Kad su ovi grani? Pa dobro što da radi. Jebe grebe. Nije strašno. Dolazimo do dela gde se odvaja Golijska transverzala. Ovo je neko isekao i ostavio na putu. Je sad Golijska transverzala se odvaja na gore i ima na drvetu gore piše Golijska transverzala. Međutim, mi idemo na ovu stranu na dole. Tako da se neko ne zbuni. Ako bude išao, to je to. Pošli smo od Isposnice, donje, sad idemo ka gornjoj. Ovuda može samo peške.
Malo uzbrdica, ali proći i to. Evo, prva kupica. Kaže monak da ima 3. I sad samo na koju je stranu isplatnica imamo 2 puta. Imamo gore i imamo dole. A gore. Gore jednoga znaka na drvetu. Evo, prilazimo drugoj klupici. Evo ga i drug Kićanović. Gost iz Republike Srpske. I evo je klupa broj 3. Znači ja smo blizu ispasnice. Samo putem pravo. A dobro, ljudi ostavljaju. Novac i brojanice. Evo, prilazimo u ispasnici. Neko je ovdje iznao i mešalicu i materijala. Svaka čast, s obzirom da je put kakav jeste i da nema bolji. Crkvica. Zaključeno. Ops. Novac to neće biti. Ključa nema. A dobro, znači ne treba ni da budemo tu. Idemo dalje. Ja mislim da ne možemo, vidjet ćemo, probat ćemo. Monah iz donje ispasnice nam je dao zadatak da mu prikupimo novac. Ovdje da se pale sveće i evo, stavit ćemo to tu dok pokupimo. Nećemo da se vidi koliko to je kilo. Stavit ću i 20 dinara da vidim
se tu ostavlja novac. Tako, ovo stavlja. Neki pravi se ne dao. Ti ću baci ovdje. Čupani svijeće. Za pokojnim roditeljima i prijateljima. Nemam ja. To će budemo, evo šibice pozadi. Gdje se pali svijeće? Evo pa ja gledam gdje se, evo ovdje. Ne gore da žive dolazimo. Da. Ostaje pijesak, roka ne može se. Morat ćeš da natopiš. Iz nekog razloga telefon nije teo da vrati normalnu sliku kad smo izašli iz mraka, tako da smo morali da ga odradimo. Što zanima da možemo da uđemo gore. Ovaj padoš smo uzeli, to ćemo uneti monahu. Nažalost zaključeno. Nećemo moći da odemo do tamo. Možemo da snimimo malo. Dole je voda, u vode je zidano, vidi se ulaz otprilike ovdje i dole je voda. Ranije sam bio, sad i ne moramo. Svako ćemo ove. Možemo vas uživo u prirodi i u miru. Prosto kao da sam ove pare spakovao. Držim ih u ruku. Koje je to povjerenje ljudi? Čini čuo sam ja iz Bosne odmah gleda se do podozum, do srenja. Ovo ću morati da sečem. Ovo ću morati da sečem. A snima si? Snima se, ali neću da sečem. Neću da sečem. Zanimljivo je dole da se vidi put odavde. Evo ga. Kad pogledati nije toliko visoko, ali ne može probos. Ja, ima dole, možda može da se uđe, dole ima voda. Vidiš dole gdje je vozidano. Ne, verite se ovdje i ona tamo. Pa znam, ali zatvorili su. A ona dole vrata i može se uđe dole. Dole može da se uđe, dole je voda. Koliko se ja sjećam. Evo gore u stijeni što su stakle. To je sve isposnica na spratovi. I kelije, a? Pa verovatno kelije. A što su ovdje zatvorili? Pa da ne ide svako, verovatno su pravili haos. Ima raznih ludaka. Evo, da snimim malo i silazak. Nećemo ništa puno. Nizbrdo je, lako se ide. Nije strašno. Pa vidimo se kod kola. Evo stižemo do donje isposnice. Da ćemo probati nađemo monaha koji je ovdje da mu predamo novac. To ne zaboravimo.
Trimer je tu. Će drži. Može u crkvi. Negdje je otišao sad. I da. U crkvi. Evo ga, ovam se čuje. Stepence se čuje, još tu je. Malo su gužom, ja nisam brojao, nisam slagao, nisam ništa. Dobro, hvala. Ostavili smo govorili na 20 dinara da vide ljudi da se stavlja novac. Dobro. Izvinite što smo se. Ali bilo sveća još ostalo? Ima još dosta svijeća gore. Ima dosta. Dobro. Da ste dali da ponesemo, mogli smo odnijeti, ali... Nije ni bilo puno ljudi, ja sam u subotu pokupio sve što je bilo. Dobro. Hoćete da uzmete nešto? Ne, hvala, izbjegavamo slatko. Hvala vam puno i hvala na povjerenju. To mi je najvažnije od svega. Bog vam dobro dao, živi bili. I to je to, idemo dole. Kako li? I nađe smo neki kreputaš, pored samog puta, blizu isposnice. Malo smo ga oprali i uspravili koliko smo mogli. Jedan hrast, ovako lepo, zdrav, odsječen. Ne vide se godovi, ali prilično je star. Šteta. Prilazimo polako asfaltu. Već se čuje reka dole. Znači reka je samoloidna voda, solomoidna, kako se kaže. Voda, puno je pasamke. Doskoro su htjeli da je stavio u cijevi, pa je bila bitka i za nju. Tako da mislim da su je spasili za sad. Dole ću ja snimim izlaz na put, pošto je malo, da snimim lokaciju gdje smo se popeli, gdje smo parkirali auto. Vidimo se da. Evo ga izlaz na put. Tu je malo zeznuto da se popenje auto. Ima malo ovako lošije. Auto smo parkirali odmah tu iz one garaže što se vidi
Ćemo da vidimo, tu ima i skretanje za selo Savovo. Gore. Opa, vodnočemerna. Ovo je krivinica. Nepregledna. Ali to je to. Ova kuća gore, to je nekad bila prodavnica, ali su mi to zatvorili. Tu smo došli da pitamo gdje beše počinje staza. Malo sam zaboravio. Ali to je to. Neka Studenica. Nekad je bila puna Pastrnica. A ovo ovdje što sam slikao kad smo došli, to je Savošica, rijeka Savošica. I ovo je skretanje za Savovo, selo Savovo, ko će da ide gore na Čemernu, na Smrdljuč, vrh Čemera. Inače, tu postoji jedna priča za taj vrh. Ima ga auto. Postoji jedna priča za taj vrh, da je tu bila otkupnica za vojsku i narod koji se povlačio preko Kosova i Albanije. U Prvom svjetskom ratu je bila velika bitka. Kažu da su to danima smrdelo dosta od poginulih. Da su negdje tamo krajem 1930, 1920, 1930, preko 30 dolazili u Struge da skupljaju svoje kosti. To je to. Idemo. Evo, na putu za Rudno smo svratili do manastira Gradac. Sad ćemo da tražimo prvo dozvolu za snimanje, pa ako dobijemo možda nešto i snimimo. Nažalost nismo nikoga našli, vjerovatno je neka molitva ili šta, na manastiru ušli smo unutra, nema nikoga. Nismo imali koga da pitamo za odobrenje za snimanje, napravili smo par slika i to je to. U manastiru ima za zabranjeno snimanje, nismo htjeli ništa da snimamo, tako da bili smo malo unutra, vidjeli i idemo dalje. Idemo na Rudno.
Ovdje ima skica pješačkih staza ko voli da planinari. Evo ovdje. Pitali smo pravici gdje bi mogli postavimo. Oni su nam rekli da ovdje ima kamp izviđača, 1 kilometar od Rudna. Evo piše gore, dom izviđača Kragujevca Rudno. Visina kaže 1000 metara nadmorske visine. Tako da ćemo ovdje postaviti kamp i prenoćiti večeras. Sad ajde da postavimo malo šator prije nego što počne neka kiša ili nešto. Ako se snađemo kako da ga postavimo. Kamp postavljen, malo smo se rasturili, sprema se klopa, tako da ovdje ćemo večeras da prenoćimo. Lepo mjesto ovako na Rudnom, kamp izviđača Kragujevca. Može se siđe bilo kojim autom, manje više, no neko je sišao već sa nekim malim autićem, tako da nije strašno. Ima tu jedna barica, to može proći svaki auto. To je to. Red, not too. Too much to eat.